Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak ko. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manan. Makaturturog at pay, nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti pada tang agbasbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta ikararag tayo ana salon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura. Sinalit kayo at ang tao. Ha? Inyo ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumano kayo man? Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Umay anak ko. Sayang, nanang. Adupay ko mati maala ta ijay. Nagungat-mutan di akin balay. Sana bali anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mungarud naguyong niya, nanang. Naala, bye-bye amon anak ko. Di mon panunutan day jay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik nak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak na rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga siyak tinagluto. Kat, dagiti agdim ngay. Nariingdan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit tin tadda ka akatulungak. Agsakit ka di, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka di, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kaya't ko pa'y ti maturog. Ay, kanta anak man kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyanti kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay amom akanta. Adumot nagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaang. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanakan ka.
Ayat na buslon, anarik na, numabisinak pakanan no agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibol lang plastic dito yung warte pakanan Alaot dagito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Umadayuat, inakon sumina. Dinakto sa pulan, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Yan ti Mikaela. Ante! Simon! Nangag ko ti boses mong agkan-kanta. Iso nakita ka. Ante? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaadan nyo. Wan ante, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, ante. Ala, umay ka. Mapanta ije balayo. Nakpay ko mailakod nato na pidot ko basura, ante. Saanon? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka, Insan Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulunga. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, Insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ama kaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan ka nga agtrabaho. Tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan. Tapno adda busbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak, Insan Mary. Tapara matlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat kan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalin man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinupanawan da kamin. Uray siya mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat na sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, Wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mga baka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka nga original ti lyrics ti kantaon. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta, auntie. Kapilitan tapno adda kantaon. Sige, agpractice ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Katita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
anakan? Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka, kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damat lao may pumasyaran. Manipod in kuyog ti kasinsin ko. Di damat tin nagsubsubli Apolos. Apay nga tan? Oh, madanaga nakpekit din. Awan mat ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agorno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmaymay sakan sa insan. Uwan kasinsin, tabisi ni Simon nga agprak-practice. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kuana. Napintas ti kasasaad na. Ah, nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school ngamin, tinangisara ka kini Simon. Ay, Owen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag. Busy kami, wan? Di ka agdandanan. Uwan insan. Tanoan danton kwartak. Da kamin tunti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan kay ti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatublip mo. Agkanta ka pa'y madamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alup pasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie, Sana bale? Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. ha? Imayak ko auntie. Saanin ang masapul? Wala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manan ngay. Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakapang ko. aywan auntie, saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngaming tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Ala, aginanakan. Tainakmat maturugan. mailiw akong kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi Napuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itagda akwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikkan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga
tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanan ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayam ko. Ah, replyak adakos. Payag na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ha? Ni Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat na pasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandan ni sigurong sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wan, di ka madanagan. Sumangpad ang numadamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Yamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay, anya nga minti napasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Inabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Malah maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Hindi, sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biitwan. Agpaimbag ka, tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga, Rod, insan. Ala, ituloy mo ti ibagbagang itay, anak ko. Kasano nga, Rod, ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan ko na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nauray dinan kabalan. Pilitom latang agkanta. Tapno makakwarta ka lang. Para matkan ko na teraramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutan. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isa lading itak, insan. Ngamyawid kon ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Dala, agtugaw kayo nga ron iti adin dito igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro, makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon,
ni Auntie Mikaela. Hala, baka umainak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela. Ha? Ayan na. Insan, agawid tayon ija balayo. Tadda umay ko itulon. Insan, pangaasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangaasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanan da ko insan. Saanin nga agpaot ti biyak ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ne, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanin nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, Nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? O, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, Nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni Nanang ang sing-sing petkan. Madayuan inakun sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwen, madam. Nagag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilabay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaan iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas diya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak tada good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko. Ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Mary. Intero asa nga lubungan, timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaing ka. Nanang! Kansaan laday ka? Gaputado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Adumat dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? At
Toy. Ha? Nagaduwa kwarta! Diyos ko. Well, mabalin yun dagi patakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyaman ak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi, apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Sakbay ti barumanan nga episode ang may patangatang itagon daway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello mampay kani Agnes Daus, dita Singapore at tagatagudin Ilocosur, kani Jinky Michael. Kati tante nga ruden tenggan ti episode 387. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Parbangunan, nga mitakala sumangpat. Sapay na bartag ka. Panunutam kumamot, anak ko. Babae ka. Saan nga awid tinanakman a babae ti kasta? Di da man makibiyangan na ng yun tumula maipaay na giti kasapula. Ne, kunak mo tapagadalan ka, ngam si ka matagmadmaday. Nagitamot barkadam ti sursurutam. Di ka matsumsumber kiti pagadalan. Tapno nasaya at kumamot ti pagtungpalam. Ado na ang amin date mga ibang saan nga rod asumbre iti panunot ko dayta adal. Ay, sayang, ti kinasirib mo, anak ko. Ta na-impluensyaan kan kadagiti barkadam. Ito lang ka pa'y mananang. Nagsakit ni ulo. Mangang kangarod pa'y Sana maturog ti kayo kung haramidan. Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan kamera. Manual daw na madmadlaw ko ama ditijar mo Kan lumuklukmag ka. Jak ba't amo na nang? Jak maawatan no apay kastoy ti bagi. Adda kayat ko akanan. Ngamjak amo no anya. Agpudno ka man kanyak, Mira. Masikog kanya. Jak amo na nang. Ngam saan akon anag binulan. Ngam kastamot lati atap ko, nanang. Kunak tupay kat. Husto ti atap ko. Asino ti amata sikog mo? Ibagam ta kayat ko akasarita. Padasag nga ibagaan, no kayak na. Hello, Manuel. Api nga itala ang asong batam ti awag ko kan ka. Ape ang nakaawag ka. Di mo timbagak na uray masakti umunang umawag ka. Jakmat ngamin mauray ti awag mo, Manuel. Adda ngamin napatig nga ibagak kan ka. Adeleta, ibagang matagosan. Masikugak. Kadyak amunoan niya ti aramita. Anya? Sigurado ka kadi asak ti amanan ita? Ni, anya ti kayat mga asawan? Apay akas tamot yan ti bagbagam. Si kalaang mo't tinaglaw anak. Kasano nga rupitan? Among bata kasano ak? Di ka mabaling ng kalaysa. Anya, kasta ti bagam itan, kalpasan anaalam ti kayat mo kanyak. Lading itak mira. Ngam talaga ajak matakderan ta sikog mo. Kan alo ti pakakumikumak ita. No kasta, awan mo't gayam ti manamnamak kan ka. Awan serbim ang lalaki. Tadi mo amo atakderan ti responsibilidad mo. Yawanan bain ang lalaki. Agpating galagayam iti saw.
Kuna na nga iso ti makamo kanya. Ngamita, di na matgayang matakdaran dagi jay akarina kanya. Kasano akpay itan? Nanang. Ay, nalahuston. Di mo sangitan day dya klase ti lalaki. Ay wanam kit dita si kugmo. Tagtinulong tamang padakkel kan kuana. Kagurgurak day siya lalaki. Kapoy ti panang talikod na kanya. Iso nga iraman ko mataguraan to'y putot na kanya. Anya, ay isan man nakasta ti bagbagam mira. Apay nga iraman mo ti ubing. Katawan magbasol ta si kugmo. Inosente day ta. Kalo! Ayan mo manan nga ubeng ah! Kalo! Mira, apay. Anya man ti basol ti anak mo na ya. Kasano? Day tala agay ayam di taruar ti ammo ng aramidan. Awan pa'y naluto amakan. Kat gagangay iti ubing. Diyak mo nga min nasango iti tinagluto. Tay nawawir ko pa dagiti kakabsat ni Carlo. Ayan nga min di asawam aya. Apay adi nakatulungan kawam matrabaho na. Addamanin a ije palutan. May samot day ja lalaki. Makaigam labasit iti kwarta. Isugal na adagusan. Di na pa'y pampanunutan ti ipakan na iti pamilya na. Ay, unay kat nga min na nagasgasat mo iti lalaki, anak ko. Binagaan kamot nga min idin, maipapan kan ni Fredo nga asawam. Tan nakitak idin ti galad na. Ngam natangkan mo ti ulom. Anya nga ita, di si kamulang ti nakakaasay. Saan man mo't aday ti kanayon nga isideryo kanyak nanang? Adda ditan, isong aklunan tayon ti amin. Anya ti makan, Mira? Amisinak. Ikaw anak. Awan pa'y naluto. Kaisasaan ko iti inapoy. Kan agluto akpay la iti masida. Kagapgapok anapan nakilabada. Aliya. Apay tayo inaunang anak mo ay. Sana naglutaw. Diyak nga rod na sangpatan dito'y balay. At naman siguro dita kaaruban makiay-ay-ayam. Ay, talaga nga awan ang muna trabaho na yung anak mo. Sa daot. Sumangpat to lang. Makaraman kanya. Ay, impagmanta nagawid ka pa eh. Napanak na kaya ayam ka nagiti gagayam ko, uncle. Imbagman, tada oras mo makiay-ayam. Idin to tawan pa'y naluto amakan. Mabiitak lang, uncle. Natasumukumpad ka pa lang. Anay ko, tilapayag ko, uncle. Ay, Frida, di mo lapigusan ni Carlo, Lola. Ay, Di kayo makibiyang dito. Kakitipag nakmanday tayo ubay. Sa dumakdak ka ti ulo na atakan na yun nga isakit siya. ubing pa'y ni Carlo, ngamdangdang Ramon. Nana, bayan nyo a disiplinaan ni Fredo ni Carlo. Tapnog na kam. Ang saan matamay parbang tikas tang araramidin yaw. Lola. Ay, apo. Paano yun dito isang wanak na diyang ubay? Tamangan man niya pa si marabit ko kinukuha. Carlo, apok. Apay ang nakabag ka. Papanam ka trabiin. Lola. Nasaysayat siguro na pumanaw akong diti panay. Mariknak. Manipod kinabasit ko. Lidak kay kayat dananang kanangkal. Ay kat papanam nga rod ko, ma. Agpatulong ka nagiti gagayam ko, Lola. Adak mo tamang ipatpatagkan ka, apok. Basta jak kayat dito yan, Lola. Kayat ko tiyo madayo kadananang kanangkal. Di kay madanagan. Tadamat amok apakita ko sa. Uncle Simon, adda gugulo iti banda, oh. Ano? Dito kayo lang. Tamapan ko kitang. Di mo pang panahon dagiti kakasinsin mo, ngon. Ngam nagpiksa ti todo, uncle. Amangan no kumaro man ang tawyak yaw. Mabitak lang, Mia. Ni, asino nga'y takatwam, uncle? Diyak ama mo.
Binugbog da. So ang tinulunga. Anay, sakit tintero, bagi kalay ko na. Anya nga mintar aramitam dito yung lugar. Kat nagado ti man nagdakdakas dito'y. Nagtalawak kami di di lugar mi. Tadi kay kayat iji balay mi. Ha? Mala, mabait lang. Agasan ta dagiti sugat mo. Kalpasan na. Agawid kan. Tadilikado dito para itikaskan ka. Pangasiyo, ampunan dakla ko man. Ang mga nudakdakas ti mapasamak no agsubli aki di balay mi. Jakon kayat tiyag talina ni jay. Makitam ka di dagitang ubing. Aduda bibiyagag. Ita, may nayon ka bay. Ikarik, dumakulak labasit, matulungan kayong ton. Jakon impalubos sa kasto iti mapasamak kanya. Alan, Uncle, umanugot kan. Kasla nasingpot mo't lang ito yung tao. Ay, malaman langan. Tapnod dakad-kadwa ni Mia tunggal mabati dito'y. Nang runak at babae. Nasaysaya at siguro no dito'y kamatan ng agnad. Agyaman na kangkal. Kumusta te papaaramin ko ken ka? Adla ka din nakalap mo adamag? Siguro iti nagdamagak. Pimana na ka rin iti sigon ngayon da, Sir Manuel. Awan ka rin tinaibang ka ng iti sigon nakaruba na no sa dino ti makaranda. Di na ka nabata mo, sir. Sige nga ron. Awagan na klang no na makalapyo abaro adamag. Bye. Mia, kita mo, nagpintas to yung cellphone anaalak. Ada kwarta na kasigpit idilikod na. Ala ka. Tinakaw mo ka di man nanday ta cellphone? Una, anya pa'y nga rod ngay. Agbisinak ano dya karamidan di kastoy. Sapay adda babasit na ubing nga imbati ni Uncle Simon kadataan mo. Kat, agbiro ka itinasaya at apanggadam Nagadumot ti mabalin na pagsarkan dita. Amo mat na marigata na ka makastrag. Taon mat nagadalak. Jakto penalpas ti elementarya. Di mo ka din mapanunod agsubli ka dagiti dadakkel mo? Tapno di ka kumamarigatanan? Nakayon timbilang ko a pamilya. Iso di mo kumansang kadakamat ti may papankadakwada. Sana nasaya at agurahan dagiti dadakkel. Nga urian niya pa'y tinararamid dakken ka, Carlo. Alakit din, Mia. Iluto mo nagiti insangput ko amasida. Tamabisina ko. Naglokon na dya lalaki. Nagpartak kita timbarayan. Naitarayan nakmanan. Nagbiit na nagpukaw. Andan tulataal daw yung agtatakaw. Agpulo kayong tumatlan. Malagip ko manan ni Mira. Awan pa'y nga tati damag, tay binaon ko amang sapol kanakwada. No jak agbidot, dakilen ti anak ko kankwana. Kumusta nga tamat ti biyag na itan? Nay, ada umawawag. Hello, Sir Manuel. Napinta sa damag. Nasaraka kong ti ayan tay papabirok mo. Ha? Lukas ta, makita ko ti anak ko? Nata di problema, sir. Ta siguro iti nagdamaga. Awan ka rin ti poter da di ubing. Ta nagtalaw ka no. Gaboy ti kinaulpit ti agsuman kenkwana. Tawan makamuno sa dino tinapnapanan na. Basta ka di? Sige, magyaman na. Punak na makitak di anak ko. No saan ako maanag butang ini? Iti responsibilidad ti may nga ama. Abangan na anda di ti poder ko, ti anak ko. Anyamatan ti kastabiyag, makauma. Sumangpad na tao ng awan pa'y makan. No ko mga benta saan asugal ti pangit ipanam iti kwartam. Diadda ko ba maikatang iti makan?
Naglaing ka nga reklamo, awan mo't nga rod mayawat mo. Awan ket day ti Sir Bem nga asawa. Da, tasyak pa'y kit din ti awan Serbina. Idin to ta naglawag asika ti irresponsable nga asawa ka nama. Arig na siya kung timang bibiyag kan ka dagiti anak mo. May sapay dagita anak mo nga awan Serbina, tagida mo ti tumulong dito balay. Imbag pa'y ni Carlo, manulat tawon na idi. Ngam ado ti amo na trabaho dito balay. Kay, ayan ita ti anak mo ngay bagbagam nga awan pa'y utang na anay baganakan. Tapi manaw di man lang nagpakpakada. Si kanto mo nga men, kanayon mo akabilan iti. Ikaklaan iti pagnakman na. Kundi ka ba nagsawi ti kasta? Amok tumot lang nga orasi ka kat di mo impatag ti mismo nga anak mo. Anya, Anday ta. Manipod dito ayan ko. Nalawag ang makita tay lalaki. Manon nga aldaw asipsiputak. Kasla daman nakita na nabiktiman na. Sige. Ita nga iwayat mo ti pangpanggipam. Takitaklaan na makalibas ka pa'y kanya ka. Oh. Atay ta. Nakasidagak kenkwana. Di na pulos, napuutan. Di si amang sipsipot iti babay nga dati masangwanan na. Ti marayon ti loko. Kamatag. Ijaban na tinagtarayan na. Manglikawak ta sa batag ti loko. Awan lusot mo itan. Pulis! Wan. Kat malas mo, tanatsambaan kay ta. Sir, pangasiyo. Di taktiliwen. Amo madkayam tagpakas. Di mo amo ti masyal kadagiti dukdukutam. Ala, sumurot ka kanya kay Presinto. Sir, Awanen ti adu payasaw. Umikan, tarasam. Daytan ti bagbagakkan ka, Carlo. Imbaglaan at nasingpot ti pulis ang naranaam. Nasyan pa'y kan ka. Nagasat ka pa'y lang ita. Ngam di mo amo na intun sumaruno. Amangan dakdakasan ti mapasamag kan ka. kunaklakit din ang may balod ang itayan. Imbaglangan na. Tasan ang nagdarom di babaya dinukutak. Anya nga ro ti desisyon mo itangay. Napudot ti matatilintaggan ka. Tsaka mo, Mia. Di mo tadapay pamilyam. Di mo ka di mapanunot agsubli ka dakwada. Panunutak pa yan na imbag. Nurumbang agsubli ak pa'y ijay wano saanan. anya kayo matenanang. Kinunakmat kada kayo asaan kayo naglutluto. Tadiyon kabaalan. Anya ngay ita, naksat tilutlutuan nyo. Kakaiso na lang arudan ang maisaang, maksat pa'y mo. Naimbag ata nakita kadagos. Tanusan, ang mga nunakura mo to'y balay tayo. Yamit chay. Awal pa na sayat nga alamidin matabak. Bakit akan? Mabisinak nga rodan. Papakpakan ka lang arudan o ramin pa iti balay. Ato di kanam. Abdara. Kanam to'y naksit alinutam. Mala, nga ka. Rasa kambis mo ti mga isubukin ka di tinaksit alinutam. Ala, gusto dahi Tanfredo. Basta ka ay! Pagpada kay lang aginangawan sa Serbina. Ay, Aging gagayam ita. Kat di kay pala nagbaliw, Uncle Fredo. Carlo, naimbag man talagawid ka. oh, Carlo, anak ko. Nagyam anak ta nag-awit ka. Kailiw ka una yan. Kwarta man. Magdid ka di kwarta. Tanusan makaraman ka kanya. Sana kung obing. Akabaan ang latan adangran nga ure awan kalaban-laban na. Kastagayam ah. Ayan, tayo mo ko kaw na. Ipatam na tangay mo ko, Freda! Natatkan ka na ito eh. Limastog ka na. Astoy tirumbang ka. Silip pa mo timak. Yag mo na itang imo ko. Isoblim ti mo ka. Sikat ipakaipayan dahil ito.
Husto daytan! Saan anak ko? Husto daytan! Apay ang naramid mo ti Kasjay. Itinaod niya nagsarita ta, inkarim ngagbalbaliw kan. Nga mapayakas to itinaramid mo. Sir, pasensya kayon. Nailaw anak, gapoy ti aglalao kariknak. Carlo, anak ko. Ah, Mira, si kakadiday ka. Manuel. Oh, Sir Manuel, Nanang, agam-am mo kayo? Mira, anya di kunam, anak mo ni Carlo. Wan, Manuel. Ha, lokasta, iso ka din ti... Manuel. Oh, apayakas ta tila ngayo adwa. Ken, apay nga agam-am mo kayo. Carlo, anak ko. Diyak ko makayat nga ibaga da ito'y kankan. Ngam talaga ang nailat tilubong para kada tayo iti am-am. Iso adya kun mailiman. Iso ti am-am. Anya, adyak lang pagarong. Si kagaya man tay sapsapulek nga anak ko. Rosadino la ditanti pang birbiro kakan ka. Nga madaka matlagaya mi sidag ko. Oh, anak ko aya. Sir, Tatang ko nam kanyak. Pakawanan da ko ma. Nangrunakin ka, Carlo, anak ko. No sana ka po kanyak. No, jak ko man nagmutang iti obligasyon ko ken kaidi. Saan ko makasta tinagbampanagaminta? Ang amita tanagkitatan. Sulnitak amin ang nagkurangakin ka, anak. Pakawanan nakbot, anak ko. No impaidam ko kan ka ti pambatag ti may sangay na. Nairamraman ka nga po iti kurak iti awam. Di kagdanag anak ko. Arami nagmati amin nakabalak. Tapno mabiit ti irurar mo dito'y. Isong agsingsingpot ka kuman. Tano makarwar kanto. Tulungan ka ang mga barwanan. agyamanak, sir, tatan. Tinungpal ni Manuel ti Karina iti anak na. Naglabas pa iti panawan kat gaputan na bayag met tanabalo ni Manuel nagdaton manen ken ni Mira. Inaklon met ni Mira daytoy kat nagkasarda. Tangay agpadadamet anawaya. Kat nagbalin nga rod ang naragsak ti pamilyada. Alaga gayem ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama dayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.